Maya pa sisilimpu, kaya katamuan. Biyernes, 25 Domingo, ning karaniwan kapanahon. Kapigaganakan po kang San Pio ning Pietrelcina. Pagkihabetala po king kaya katang banalamisa, para king kapasalamatan ng Joyce Garcia Leda, Katoy and Mina Bustos and family, Lito and Lori Sapanta, Marlon Joyce and Ira Takdol, para king kapasalamatan king Aldoning Kebayutan, Attorney Boy Aizon, Bitoy David, para king personal na kayaduanan, Jenna Nick Dauko, Agnes David and family, Catherine and Tristar Soto, Christine Sotelo, John Carlo Tubig, Henemino Linet Nukum and family, Bernie Baby Hanson and family, Phil Janet Castro and family, Mark and Michelle Rivera, Jeremy Roves, Eleanor Ventura, Armand and Mariette Nang, Mark Homer Munoz, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sarah Gokwinko, para kay Malagwang Kapaldanan, Wilfred Sanjongko, Cristabel Yosueco, Gerarda Padua, Hil Garcia, Jennifer Soriano, Wilma Heroy, Godofredo Yuzon, Roma Jean Alvarez, Remegi Mateo, Susana Sotelo, Leticia Castro, Oraya Yuna Soto, William Oy, Florino Torres, Albert Songko, Jeffrey Johnson, Natividad Juan, Jet Castro, Joan Pamela Nangzizon, Adelaida Manyala, Rene Santos, Jacqueline Nercat Sembrano, Father Edwin Belay, Eliodora Balingit, Divina Gracia Carbungco, Jocelyn David, Ron Ingersoll, Ricardo Nuguy Sr., Baby Saina Lorin Hupe Matitu, Basilica Benuya Quesada, Angelo Quizon, Edel Umlas, Cyril Blue Galvez, Eller Bitug, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at hanggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para kingalananggang kapainawan, ding kapatagtang mayangunabie, Marieta Villanda, Claudita Tolentino, Godofredo Jesus and Nenita David, Soilo Severina and Lourdes Cunanan, Anet and Antonio Sigat, Arnel and Peter David, Maria Dolores Loremas Gagi, in kayang 4th death anniversary, Edita Ebarola Malonzo, Jesus Montes Jr., Sandra Montes, Marcelino Mendoza Jr., Rodale Olea, Christopher Glenn Benuya, Enemino and Asuncion Umlas, Luciana Olalia, Faustino Santa Maria Jr., Elena Carico, Maria Teresa Morales, Vicente and Ellen Tamtangco, Magno and Francisca Epolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, at ding sablang kaladua in Purgatorio.
Talakad tamo po'y kantayng dalit ta pamuklat. Ilagyo ning igpang pananganak, panimbalan ng Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya kaante mo rin, Maya pa sisilim po kaya ko nga. maya pasisilim po amo. Bisa tamo po kagum din kaya katang panalangin, kaya katang personal intention ating panalangin kaya katamo parokya at Santa Iglesia. Kapatid, banta maging karapat dapat pag masusi karating balan ng misteryo, karing panahon na tayong tindihan yung pangatao tamo, tama yung tindihan yung kaya katamo mission gimbye, mananasan yung pakalulo ng Diyos, hindi na ng kamalinawan, kaya katang pahintungulan, at kayang kayugsan kaya katangan. Karing kaya katang pamagkulang, ngatangan po, magkumpisal Magkumpisal ko, ko, King Diyos, amayo pa yung tuto. At kaya kayo kapatad, uli may kasal kong bina, king isip, amano, at dapat, at may iluwang kakulangan. Uli nita, ipanika po ko, ka Santa Mariang Kapilan ng Birhen, karing sa langang helang pong santo. At kaya kayo kapatad, ingin panalangin niyo po, King Diyos, ay ginutamo. ing Diyos sa may payang tutu, pakaluluwa na katamo, ing pangapatao da rin kasalanan tamo, dala ng tangan sana, timbye, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ngayon po, kapiesta ng San Pio. At karigya katang intensyon, idawon tala, kapaldanan, karanggang ating debosyon. Kaya, karigya katang intensyon para karanggang masakit. Manalangin tamo. Oig paming mayupaya, masikanan ka, king katuliran, at mahula ka king pamanulo kaya kami. King grasya ng San Padre Pio, antabayan mo kaya sana king kaya kaming kapagsubukan kimbye. Ante mo king kaya ang sariling delanan. Kambilan mo sana rin kaisipan mi, king makabuklat ming ketasan. At biblasan mo kami, king kapag nasan ming legwan ning katutuan. Sa upan mo keng lalong matinding kamalayan, karing kaya kang malugod apamalak, panlalong laus kaya sana lug, aduan imbye king kasulukuyan, kaya ka at karing kaparaming tao. Iti aduan mi kapamalata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamasang iba't kinlibro ng Kohelet. Ating makatakdang panahon para kin sablang bage. Ating oras, ing sablang malilyari keti king yato. Ating panahon, ing mibayit ka. At ating panahon, ing matea ka. Ating panahon, ing tanam ka. At ating panahon, ing pupulan mo, ing kiakantenam. Ating panahon, ning pamakamate tao. At ating panahon, ning pamanulo. Ating panahon, ning pamanlasak. At ating panahon, ning pamanalakad, ing melasak. Ating panahon, ing pamangyak. At ating panahon, pamayli, uli na ning tula. Ating panahon, ning pamagpaldas. At ating panahon, ning pamanerak. Ating panahon, ning pamangalat bato. At ating panahon, atipunan lang pasibayo. Ating panahon, ning pamangaul.
At ating panahon, ning pamamigil king pamangan. At ating panahon, na ning pamaninton. At ating panahon, na ning pamamating. Ating panahon, na ning pamanipon. At ating panahon, na ning pamanugse. Ating panahon, na ning pamangisi. At ating panahon, na ning pamanulsi. Ating panahon, na ning pamagtahimik. At ating panahon, na ning pamagsalita. Ating panahon, na ning pamalsinta. At ating panahon, na ning mimwako. Ating panahon, na ning pamakigero. At ating panahon, na ning kapayapan. Nani mo ing kakatamong pamakinabang, ing sablang kakatamong daraptan. Balo ko, ing bayat na ning pupusanan ng Diyos kakatamo. Dininan na nga ustong panahon, ing sablang bage. Dininan nakatamong panahon, banabalo tamo, ing paintungol. Dapat, kapilan man, nakatamo dininan sapat, apaman nalastas, ban kakatamong aintindyan, ing kayang daraptan, mandibat na kanitang minunang panahon. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit a pakibat tamo po, purya ing Ginoo, ing kanakong kuta. Puriyan niyang Ginoo, ing kanakong kuta. Purya ing Ginoo, ing kanakong kuta. Ya, ing kanakong talapaglualo. Ing kakong kambilan. Ya, ing kanakong panaligan. Ing kakong talapagligtas. Ya, ing kakong kalasag. Ing kakong santungan. Puriyan niyang Ginoo, ing kanakong kuta. Ginoo, nano yawari ing tao, ban kaya kayang pansingan. Ing anak ning tao, ban kaya kayang lingapan. Ing taong mistula mong pangisnawa, ing kayang biye lilipas. Mengari anino matda. Puriyan niyang Ginoo, ing kanakong kuta. Talakad tamo po, ban parangalan, mayap abalita. Mata ko kaya kalang ibuklat, bangka ko lang akit, ding makapagmulala ng katutuan, ning kaya kang kautusan. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka antimorin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka, o Ginoo. Misan ka bang manalangin ng magdiridili Jesus, lepitan dereng nga lagad. Nino kanu ako, king sasabihan daring dakalataw, nga nang kinutang Jesus karela. May kibala sasabihan da, king mapilan, king ika iwan amaminyag. Dingaliwas sabihan da, king ikay Elias. Dingaliwa naman sabihan da, king sinubli yang mebye, ing meto ka ring propeta, ning minunang panahon. Okay kayo naman nga nang kinutang karela, para kay kayo, nino ako, may kibat siya iwan, may kibat siya Pedro nga na, ika ing Kristo, ing anak ng Diyos. Kaya kapanabili ng Jesus, king era sana panyabyan iti kaninuman, nga nang tinuglong, sukat siyang dumalan, dakal kasakitan, ing anak ng tao, isakwil daring makatwa daring Hudyo, ting pamuntok daring saserdote, ading eskripa papatede, dapot sobriyang miye, king katlungaldo. Ing may pabalita ng kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Know yourself. Kilalanan mo yung sarili mo. We know a lot of things. Patambiyasa tamo, dakal tabalo.
Dakal tamo research kay Google, kay library, kay dakal tabalo information. But the question is, do you know yourself? Balo mo nung ninuy ka? Identity defines a person for who I am and who I am not. We can go through our own experience of soul searching. We cannot always presume that people or persons, that for them that is clear for who he is and who he is not. Jesus knew that he is not Elijah. Aliwa naman ako Elias. He is not John the Baptist. Sabihan day kay Juan Maminyag. Aliwa naman ako Juan. He is not one of the prophets of old. Jesus knew clearly that he is Christ of God. Ang anak ng Diyos, tagapagligtas. Malino kang Kristo ito. Another example of clarity of identity is John the Baptist. He clearly defined himself for who he is and who he is not. He could be overshadowed by the great identity of Jesus. He could feel insecure about the presence of Jesus. But no, he was not afraid and he was not insecure about his role. Balo na nung ninuya. Balo na yung nanong gawa na katiking ato. Yet he is humble enough to say, I'm not even worthy to untie the tongs of his sandals. And yet he knew that he has to accept that I am not the Messiah. Pagkamalyan di kasi balada, yan ang tagapagligtas. But I'm not the Messiah. There are three ways how we can identify ourselves. Nang kain kaya katang pangatao, mayubugya, kaya nga lumparalan. Muna'y tangaw sandang identity by imitation. Imitation. Magaling na rin Pilipino kayong makanyan. Makiapos. Actually, our development, kabang anak tamo, pakiapusan tala mo, nga kakita mo daramdaman. Anya kapampangan tamo, or maybe Tagalog, or maybe English, or nung nanumuno ka rin ka man Bisaya, you only mimic. Pakiapusan mo itang daramdaman mo. It's okay, di ba? Pakiapusan, makanalang mamang dima, makanalang sisiglod kang hapo. How we do things, that is how we begin to identify ourselves. By imitation. But we know very well, there are limitations in imitations. Ating nakakakulangan no makiapos ka mo. Second way of discovering your identity is by expectation. There are many subtle stereotyping embedded in our culture, especially the Filipino culture, that influence our self-identity. Halimbawa, pangane ka, dapat responsable ka, pangane ka. O te may kalupay, ikoya mo, masipag ya. O te may pakyapusan yatsi mo, magana kaya. There are expectations that sometimes even without saying it, they're also imposing. Dapat makanyang kaugali. Dapat kalupamipisan mo. And that's why many people are defined by them by expectation. Potanganak ka, people will shape you. Kagaling ng anak ko, kasipag na. There are positive reinforcement of identity. Hindi siya ako masipag because I'm affirm. Ano po, ating time naman, kang masyadong masipag, mapagal ka. O kaya, masakit ka. Or maybe you cannot deliver kaya pa mag-aral. Is that less of being who you are? At ipong may itong magaling kayong psychology, actually one of the primary psychologists niya ng panahon na lagyo na Carl Jung. Ingatin sasabihan na process of individuation. Itong process of individuation, it can happen while you are young. Mas masati ka, bang anak ka, o kahit po tanang matuwa na ka. The process of reaching your authenticity. Nung nino talaga ako. Mo itang nung nino pakyapusan ko, o nano yung asahan da ka na ako, when I discover who I am, the true identity. Jesus can say, yes, I am Elijah, because you know Elijah is really a big name among the prophets. He's the prophet of all prophets.
He can be Chan. He's also a lot of followers. He can be a respected name of the prophet of old. But he knew he's not that those he's not those personalities. Because individuation is to discover your true self. Not only what they expect to you, o nung pakyapusan mo, discover the beautiful, unique gift of God to you. Therefore, you can identify yourself by negation. I am not. What do I mean? I am not what you expect of me. This defines yourself by negation. Aliwa naman ako yung tatang ko. Aliwa naman ako yung ma ko. Do I expect me to be like them? Minsan, may nakakwento ko, bakit ka nagagalit sa asawa mo? Kasi, Father, yung asawa ko, expect niya, magiging kamukha ko yung tatay niya. Parang hinahanap niya yung tatay niya sa akin, but I'm not his father. And when you are clear with that, it's no problem. Be comfortable with that. I am not your expectation. Sometimes that's called false self-identity or wrong self-image. Trying to be like another person, naliwa naman ikaw. My idol, my ideal person, knowing that I am, does not simplify the direction of my life and avoids confusion to self and others. Potang balo mo nung ninuy ka, there will be less confusion. Balo mo na ang gawan mo. Balo mo na ang buri mo. In fact, for parents, karempengari, potati ko ang anak, ati ko nga po, parenting and exposure to others of the young plays a very important role in shaping their identity or even confusing their own identity as young persons. Anyanin kay at ilang isa na identity crisis. Tangay na kilala nung nino talaga ila. Totoo ni, lalo na karang anak ngayon kasi they are exposed to a lot of powerful images from even abroad. Pwede na pakyapusan. And yet, they fail to realize nung nino talaga ila. On one hand, a real healthy family and a matured community will support and affirm the process of self-discovery and authenticity. Potang pamilya, malugod ya. Potang komunidad, matured ya. They will not impose on you. They will allow you to be who you are. And they would not turn you down. They would not give social pressure for be like everyone. On the other hand, imposing cultural expectations can lead to confusion and even crisis of identity of the young. Kota sabi na dapat makanyang ka, dapat ka let them grow as natural as possible to discover themselves. Actually, we can go beyond expectations. We can go beyond stereotyping. Like John the Baptist said, "One mightier than I am is coming after me. I'm not even worthy to stoop and loosen the thongs of his sandals. I baptize you with water. He will baptize you with the Holy Spirit." Kalino kan John. No sense of insecurity. Balo mong balo rin tao po tayong insecure lang. They are not clear about themselves. Datanggap yung sarili daw. Masaya kaya sarili daw. Because they sometimes want to compare. You don't have to. You don't have to compare yourself with another. Discover your true self. That is what Jesus did. He did not long to be a prophet or a king or even a savior for the world as he was expected to be a king. Kasi tatagal de pong balam, buri de maging hari. But he knew my kingdom does not belong in this world. Bali po itang Sound of Music, ang old movie, on musical. Di ba ting ka rin itang Von Trapp family? Itatangda, nguling byudo ya. Pe paragul no rin anak na, as father and mother, kaya biyasang maging tatang. Why? Kasi uling military ya, bala mo, military captain ya. Pe padagul no rin anak na, bala mo, sundalos la. 1, 2, 3, 4, 5. So sa anak, makasaludo lang kayo po, magmarcha na. And that's how he treated them. Alalang identity rin anak, the uniqueness of their person. They were the same, uniform, identified by number,
and they were supposed to be conformist. Kaya pinating kanta kanita, I think I quoted this. Balitang kantang Come What May. Ganitang kanta, now I'll never be afraid of who I am and who I am not. Come what may, nga na punitang kanta. Because who I am, knowing and accepting who I am, will set a right direction and focus in my life. And much will be realized. Much will be achieved. A positive action focused on life purpose. Naka masyadong makyapos o masyadong sensitive na sinabi da rin nga liwake ka, nung nanong tinext da kaya ka, nanong impression da kaya ka, kaya kami patutuduling ating unlike kaya ka, you don't have to please everybody. And when you know that, with the process of identification and process of individuation, you will not lose your beautiful, unique self-identity. Because a happy family, as I mentioned, and a mature community will not usurp or impose your true self. Your individuality will be respected, not by uniformity or by imposition. Identity is not uniformity, neither is it conformity. There are three signs of weakness. Potang may naka-identity, potang mo masyadong kilala yung sarili mo, you will show three weaknesses. Baka ya papansin nyo po rin ni karentao. You know a person's identity is weak, may naya panlalawi kaya sarili na, when they are dependent on other persons. Itang elabisang mako, nung alalang kayabe, burida tinapang kayabe, burida susopan dala, manto na lang obra kayabe di may mana, kanita ti ko seminaryo, pati mag-apply seminaryo, imana yung lalakad karetang application na, misa naman natin kung kakasal, wedding. O tining imanda, yapang lalakad ka rin requirements da keng wedding. Sabi ko, o taliwa po rin anak yun. Ilang, ali, pader, at chula bale, kasi marina yata, kaya kanya ako na, don't do that to your children. Let them. It only shows how weak they are. Sabi ko, baka nanon makiasawa ini. To represent himself, napayagawa. When you are dependent of another person, be careful. Potang masyado kang attached kay metong tao. Ba't sabihin mo, sino ako kung wala ka? Or maybe when you are dependent on titles, position, on authority, potang masyado kang conscious, o te may kaibititan ka na akong title, director. O te may yata kaibititan ka na akong title, president ng kumpanya. You don't have to. Hindi mo ba alam kung sino ako? Ako ang boss dito? That shows a very weak person. Kasi dependent siya mo kayang position, identity, and success. When you're a person without people acknowledging you, it's just the same, isn't it? And when you identify yourself by expectation, can be a subtle imposition, and actually, you become weak. When you say, I am not that person, then it's liberating and humbling. Maybe many people will expect you to be another person, but I'm not that person. I hope I could have been, but I hope you will love me for who I am. That is how Jesus presented himself to us. It takes a lot of strength and confidence to say, I am not what you expect. And Jesus said, I am not John the Baptist, I am not Elijah, I am not the prophet. I'm the Christ of God. Sabi na po nitang song nga Pocahontas, ating movie kanita Pocahontas, nga na, you think the people who are the people who look and think like you. Nang kay lawi kay sariliyo, ulin dapat kawangis da kayo, ampong kaisip da kayo. That is not a real community, and even a family, and a mature society. Nanuman yung kule mo, nanuman yung tsura mo, nanuman kapasidad mo, nanuman ngagyo mo, temagyo. We love you. We accept you for who you are. This celebrates our true identity as family, as community, friends, and community of God. Know yourself. In the name of the Father, the Son,
and the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Kapatad, manalangin tamom, apasubyan nakatamong biye, imbalayan ng Diyos, para ka rin sablayang bukod mong adwan tamong metong amasap sa palugod at matibe kapanaligan. Karay panalangin nga tapong makibat, Gino, pakiramdaman mo ing daing ning kekang manalig. Ginoo, pakiramdaman mo yung daging dingkeka manalig. Baning mabilugal Santa Iglesia, maging pekakatawan ng Kristo, king pangamawang mayap, king parang tao, at pamanyang king igpang kapamilataning dapat amayap at panalangin. Ipanalangin taking Ginoo. Gino, pakiramdaman mo ing daing ning kekang manalig. Banto paranding sabla, ing karelang katungkulan king Diyos, balang Domingo at piyestang pangilinan, kapamilataning pamidawon king misa, ipanalangin taking Ginoo. Gino, pakiramdaman mo ing daing ning kekang manalig. Banding dirimla king kasalpantayanan, tanggap lang bayong sala, at ibag king Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Gino, pakiramdaman mo ing daing ning keka manalig. Baning kaya katang kapamisan, may kamalasakit siya, king ikalinis at ikasanting ning balianing Diyos, at mabiyasang sumaup king obra king parokya, ipanalangin taking Ginoo. Gino, ipanalangin daing ning kekang manalig. Ngini po at ang tamang sarili tang kapagnasan. Gino, ituro mo keng lugod at salpantayang kabilugan na puso keka, king lagyo ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eukaristiya. Talakad tamo ko. Manalangin kayo kapatad, banda ating kekatang daon, patanggap larapan ng Diyos, sigpang may payang tuto. Tanggapan niya sana ng Ginoo, itindawang karinggamat mo. King ikapura ti kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katami ka sa plala, at ni mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning pakalulu, kaniting Eukrisiya, pagmasusyan miya, ing kapigaganakan kang San Padre Pio, may kaya kang kamatayan, nakayayang binyayan kimbiena. Tagapan mo sana ringayin yampang mi, at saupan mo kaya sanang tuki, kambening kaya kang lugod, huling ikang mabibiye at magari, manggaman kingalanganga. Amen. Igino manatili kaya kayungan, At kaya nga anting mo rin, yat nayo rin puso yo. makayat manong king Ginoo. Pasalamatan tayo ng Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ng pasalamatan da kong parati, numan ka rin. O igpa, Diyos ingalanganga at lubos mo ipaya, kapamlatan ng Kristo ang ginumi. King dali siya lugod, pigmasusyan mi, ingkayang kamatayan. King mabiya kasalpantayanan, papasyag mi, ingkayang pamanyubling mebiya. King ganapa kapanaligan, panenayan mi, impanyatang ng mitmong kaligayan. Ulinita, kambeding sa blang koro, ringangyal ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makiabe king alang tukunan ng pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta.
Tunay ka pinbanaloy pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampuming pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, pan para kaya kami malyalang katawan na daya, ni Ginuming Kristo. Baya mi daon ko sang lupking pamaylasan at kamatayan, ingwaning tinapet pe pasalamat sa keka, piraso na at binyane ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, iting ka na akong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ngapunan, ingwaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis nga na akong daya, ing daya, nimbayo talang hanggang tipan na mi bubu para kaya kayo at para ka rin sa blang tao, pan kanita mi patawaran la rin kasalanan, daptan niyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan. Cristo meteya, Cristo mebeya, Cristo mabeya, at datang niya pa. Inyang ini gaganakan mi o ikpa, kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon may kaya kayong tinapin ng biyat kalising kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyerin mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo, king kataon at daya ng Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan may o ikpa, yung Santa Iglesia mong makalaganap yung meto yato. Panmiganap kayong lugut, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Torrentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyo, magobrat sasaop, hindi kaming pisamban, hindi kaming kasalpantayanan, king parokya, miketi, king Banal na Cruz. Ganakan mula na ba ng kapatid ming pepay naon at manenayang subling me, ading sablang mayango abiya. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kayangan. Gawan mo kayangan karapat dapat magkamit king biye alanganga, pangayabe ng Maria, Birhen Induning Diyos, San Jose king esposo, ding sablang apostol, San Padre Pio, ating sablang santong tinupad king marbong kaburian, king kekabaning panahon, kurian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristo ang kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagom ning banal Espiritu, upurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Antimong mikakapatad, mausta mo king Josig pa, karing kanalangin, tiro ng Yesus kaya katangan. Ikabus mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, mat king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parat kay mikabus king kasalanan, biligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan,
King panyatang ng Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kan kayarian, kayo payam, at iligaya, manggaman, kingalanangga. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kapostol, ing kapayapan lalakon ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, no nelawan mo kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo pang bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman, kingalangan. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayo nga. At kaya kaanting mo rin. Pasyag tako, may kakami atong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo. Kordero ni Diyos, amilalakong kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ni Diyos, amilalakong kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ni Diyos, amilalakong kasalanan ng yato, ibigyan mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ni Diyos, ni Jesus, sa milalako king kasalanan na ninyato, tuwan na rin mayaw, singapunan na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas ming amano mo. Kumayat na ako. Dapat ng espiritual at pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingatyo ka king kabanal-banalan at sakramento. Kaluguran da ka, may giting sablang bagi, at pag nasang ko'y tagapan da ka. Dapat pauli na ningyanin penandit, para katanggap kay sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, balamuari at tsuka ka rin. At pakisan metong kayong lubusan, ing sarili ko kaya ka. Emo sana paing tulot, kapilan man, imikawani ko kaya ka. Amen. Manalangin tamo. Lalakad na mo ko. O igpaming malugut, king o Kristiyang pisuluan mi, king kapiesa ng San Padre Pio, pasignangan mo sana imbiyeming kabanalan at pamanalangin.
Kapamlatan ni kaya kang Espiritu, tumubo sanang matatag ing biyemi, karing puso mi, at pamatilyan mo kaya sanang tapat kaya ka. Itiadwan mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayong At kaya ka ang timurin. at bendisyonan ako ning Diyos at din kaya kayong pamilya at kaluguran. Sila yun ing ipampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midaune, umetayang parangalan ng Diyos, kayong tututa mong pangataw. Salamat, King Diyos. Ang balayan, tingkawan at iyang kapastulan, pakatipon ka mo